usayikhona ebholeni besiye ebholeni kakhulu abasawuthula uyathoba ihlamba lethi ihlamba lethi kuyakulimata spiritual musa kube khona utazube thina noma afanele divuye umzali wakho. Hallelujah, amen. Bazalwane mawubambe ibamba livangeli bamba lifike lona libasefe labantu labayingoti empilweni yakho ngoba uNkulunkulu kunemsebenzi la ubekile la kuwe utawubambeleleka lo msebenzi ngekuthi labangani bakho labayiphelele kwakho uthi umpostoli Paulo kujwayelana nebantu lababo bonakalisa similo lesihle uqhubeka uthi ke lo budlelwane bakho bungaba khona njani ekhathini wemuntu lo nekukhanya nebumnyama na. Hallelujah, amen. Amala kwendeka bazalwane akusilula kusuphume kubantu but kulula once wathika lencwadi bayahamba njengamakhata nawo lokho enjeni bayahamba noma nawo se-Australia nawo uyamtshayela mntamba afika kuva kahle akusakufili kahle manje Jakisto ngathi ngiyamtshayela athi kwentekani Jakisto awuye la kunamathani lenawo ngithi nayo labona ngoba kukhona ukuphuma kubantu lebo uphila nabo lo munye ukhanze usibeka kupha nemali nekudla ngoba lokwendelako sathane le supply uyayivala base usindisiwe athi usiyazotshela ukuthi wena uyakhona silabe sibona alesibona nake nyoni ngiyebe lapho sita ngikudla kuphela nemali ngiyalobuka yaminyaka yesithule awunakudla unakuanisi nematamatisi nemafutha dla kuphela khona abe kuthi ngqina ngo5 clipper bamahala uthi akubenza abakusibeka ithola njani imali kusuka kwakho bawuke lokwenziwa abantwana bakaIsrael anoma besigade but besithi izabo ayenisi nokhalifa sathana uyafuna sihlale bazalwane esimeni lesenda ukuthi singakhona imphefumulo bathi uNkulunkulu bazalwane kuthele kwasikhulula sabazele imali ecenzelele livesi bazalwane nilifunze ekhaya livesi thubeka mama simakathe sibuyisele eveni lakithi ebazalwane ufuna ukuthandaza nyalo ufuna ukuthandaza lemuntu ukuthi umfundisi ngiyentive lokuthi uyathi sengilahlekile ebazalwane akunenzaba ukuthi unevephelele boshisi sisendleleni la legcwelethi ibe netigodi netikilizi lethi yethifika nangecabanga nangekwenda nangekubona nangekuva but uNkulunkulu uyisele nzawo ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu uyisele thubeka mama njengoba nemvula ibuyisela emanzini njengoba imvula abazalwane kuyendeka ebazalwane empilweni yemzalwane kuyendeka kufika isikhathi kube dry but lokuba dry akusho usele kuphuzelile nalina angeke likugeje vuma nemvula ikunethe. Hallelujah, angeke mshinja unjalo nemvula itakushumandi ube manje into lasekhaya. Hallelujah, ngoba na utaqhubeka kube dry utawunatha konke utahamba ufune imali etikopho lesethi kujwe ngamafilisti. Thubeka mama lapho labahlanyela ngetinyembezi sibazalwane la ekolweni kuyendeka kwesinye isikhathi kube madima uhlanyele ngetinyembezi bese bavuna mama bayawuvuna ngekujabula uthi lo munye umhlabelele uhlupheka kungafika ebusuku but injabulo ifike ekuseni. Hallelujah, nakhuluma ngalento le ukhuluma ukuthi kunesimo lesibonakala ngasiba mnyama besigayegaya but khona lapho there is a light at the end of the tunnel and that light is Jesus Christ. We have to trust him and believe in him. Sathi ukuthi he is a shoulder to climb on. Indoda yethe jobazalwa abashiyani ngoba thando lwakhe likhulu lo bathethelela bonke bona babito nebantwana babo lo thando lwendoda likhulu cubeka mama bafuna bahamba bakhala bethele ihlanyelo yokuhlanyela let get better. I'm telling you uyahlanyela yes ihlanyela uyatibona ukuthi Bible uNkulunkulu lethi ngebhethi tethu kunelibasket litikastiwa nje uNkulunkulu athi welipast emzalwane ngebhethi phela kokutshela nakhona lethi khalela ukuthi Nkosi I want to be more and more like you. Hayi ukuthi ukhalela ukuthi ufuna ubuyele eGibhithe ngoba lethe ngebhethi lekamathiva ngoba
uma usinziswa usukungelela indlela yelubito. Lubito kuyabita. Lekama lithi lubito lisho ukuthi kuyabita ukulandzela Jesu. Haleluya. Uthi lofuna ukulandzela baba, uthi akatizele. Deny yourself. Thatha isiphambano sakho. Ungilandzele usuku nemini. Uthi lothi usinzisiwe abe asafuna Timothy live uthi awufanele lokubusa. Ubekisa ngemsuku ubekisa ngendoda lethi nayilima ibe ibambe inkuba ibuke emuva. Uthi hayi awufanele lokubusa. Laba zana kwamba kuliniseni. Obazalwane base yabita khona kude kukhona kubita khona. Just let us see available. But you have to ufuna le nto thatha enkulu but awufundi. Lo yena wathi wathatha yena ukule package yonke. Konke kulayikhasi according to the book of Matthew chapter 6 verse 33 funa nicala. Musa wakulula nekulwa konke lethi uthathela uyamba nje ngoba wanela kusinziswa so kusuka abantwana lebe bangamnaki iminyaka njengazi. But usinda lasikhona khona sasigogo zina kanjena. But kwendelani ngoba gogo uthi misele akasiteli lamakhandlela asiteli labo bhatata nakathandaza khala uNkulunkulu akasho ukuthi inkosi ngifuna kudla but uNkulunkulu sithatha sisayisela la ngogweni lokuthi naye nakakuthola lesinyako akayi ukudla etigentala ngoba uNkulunkulu tawubhala lesupply iyavaleka lesupply nothatha indoda uNkulunkulu yotidla lemafilisi yavaleka lempombi yavaleka lempombi ube luhabe asibona ukuthi fresh bani makabafisa ledrobe sale makhaya kha abodla mina bonke nabase ba fresh lokwenda lokunye lokusibonela sokuthi lempilo yakho isengakabi kahle awubi fresh nakamthibeni ngoba ingathi ya Jesu bazana ufuna ukuthi iyawasha waluhabe babe mahlinzi so ba fresh ba wona ayile ngathi esibilela nakule vephelile angikhumbula into leyo yathi emfundisi nyalo ngabole vele ngilele ngibabnazi ekhaya even yena uvithi uboss ikhala lapha social media ngabe silapha nyalo isineba uyikhumbula ngalento le athi yabashayela abantu abami abakhumbuzisa siyashayela nasitoke babe mahlinzi besinatha naye babe mahlinzi uma njalo la ngeke azaye kule Nelson lo ngeke abehe phela baba ngoba wathi mina benginatha naye ungiphi isigalajana awu senzisiwe masile mahlinzi akakuthanda ukukhuluma bathi nami la kunetitulu sihlala sikhuluma kukhona la betabo labanye besikhuluma nabo kunetitulu tabo la lebe sibishana shaya ngalesine nje siyakhala siyahlanganisa ukuthi nakuna 1000 lama mathi make masitela ukuthi 1 wetshwana nabonaka sitawujika sinjeke isonto sabe nekungena lakho manje unawufika nesitwana sambelesa bebathuma sona sisincane sibeke le list yethinto lethuna la ekhaya ngwala ubhaliwe nalo bamtshela ukuthi bhala ukuthi shoda ukuthi le mali ngishaya Yesu manje ngiyamthanda ngoba phela umlasko bayabuza uJeliske namfika lapho khona bamkhona epreaching ngibeka la ngibeka inyawo leqina senolala ngisayothela manje ukuthi mina akakhulumi lutho lo mfati kwele uNkulunkulu saba lokungena ekamelo ntami kusukuzabini ngingangena ekamelo ngithola ilist ibekile la ngidelo ngiyo la ikhaya sengiphile ejele ngenxa yesona bekile ngidelo bekile isina kunala mkhwebo imali iphelile likhada likho kunalomni imali basha ngomama aso lo mfana phela sikatshela singuswe sambala atalisa 100% but ngikho njalo futhi at least that's 3000 asayithi ngathatha card down ngathatha ne-ID noma ngifuna ukusayinisa imithi ID card uthela ukunakela umntwana hlethi lapha ngasena futhi ahlala sansi tete shala masebhange nakutawungena khona ATM ila ibhangela utawuma la uthayimile ukuthi ufuna ngesikhathi siyangishaya but utakuthela la kuzo ngiyabona athi khathela la kuzo esukuma besohamba naye ukuthi be
abe waphela kwamba kahle uya lakho lekhadi umnika nebili uyakhona la kodwa umle ngikhuluma naye usola manje ethi ani lapha Lengiyo bazalwane athi no more boshayelo ngoba lokhu kulidimoni ukwenda ukuthi uboleke nguyo awusile ebolelo sebenzela lide phela inyama ngiyakutshela ube ekhaya lesho kuyiduma sethe bakwelokho umuntu sethe yongelolo kulenyanga lephili wabaleka wena emakhadi bekwakha uyathi umkhaya bebanoka lebebhangi khadi lami lahlekile kazi nani lenkinga ila ngaphandle ake ovula ile bashayele bekulala mhlongo lechannel babuthelele bo aka dongithola khona la isimunya athi ufuna wena la sothweni ane majita azayisela abantu usuyasliza we are stars slice ambamba phela ayikona awukwazi usibamele balana Jesu wangendela umusa athola injabulo amngathani yakhona kushumayela mnini ngomele ushumayele hayi ngathi uyashumayela ngalonke bathi ngijima isibiya uyabathi na umkhaya sengisebenzisa umkhosi ngabone ka tribune 8 uyathi na tribune ile ngijima isibiya ngone awu phela umbhobho wathi hlusha base uyanyenga nalo mbhojana lo ile mali yakho uyabayenga ngalo mbhojana angitheni umbhojana yabona ngoba ngapi uhlopho wathi loya usidona umbhojana uthi akwatabila asamfune umnokha shaye kodwa kansela mkhohlwa wathi ngalo mbhojana abayenga uthi yakhola bisa nemali yakho nanga avuka umzali wakho ngoba umzali wakho iphela nje hayi Jimmy Spear lo putu wakhe jina nami lo khemkhabo bani George lele ya lo ngifumele ngumvuthela nje abevama kumthuma ngoba ngimali umzala wami abevama kumthuma umzala wokhipha ngifuna imali noma ngifuna imali anginike lekhadi ngicala impilo nami khipha ikhadi ngikhaza le mali igcwala le screen kanti ngumvuthele babona yini banibani lona ngayisha hayi usukampinde bekamsebenzisa kuqala lamagezi anginikile le mali kuqala bazalwane yakela ukuthi nakunento lesihlanyeleka la kuwe lokho babe nebemvuthela babe Philip galo wasefifana muwashele lokho lenzayo ufike uthathe le deposit bese bakuthethela lokuthatha le deposit isingoba walishe sebakubika ukuthi nawe ngoba ba deposit uthathe ba deposit yabona bese kude la ngihamba khona kulunga mabhanga nangivela khona bangathi sifazi ipende FNB netbank sengathiwa sengibhaliwe impilo yami ngathi nangisiziswa bazalwane ngoba ngikhona ukuthi iphendleke ngasitwa kuhlala kule ncwadi ngasitwa ukuthi ningafisi kuyele emuva namhlabele nomhlabeleni uthi wena remember what the Lord has done for I'll never compare uyashisa level bazalwane abantu usakhethe njalo abantu ukhethe njalo uyashisa lapho ngithemba subscribe nje maybe isivele umnye babetshane bathi ngimeya isivele kulo ngimeya mafadela Ramati abethanda nani abantu besethi sinemelo file ushaya ngithoza ukweleta abantu la channel lesibi yakungitshelile baba yashaya 400 kg ngathi uqala kuthengisa scrap lela reclaim lesibi yakulimatala nesibathi nje la ngathi ngiphamisa waya la ayinayishe ukuthi ngoba naweba uba nemali but nase basisa lokulayisha sokufuna manje beka njalo nabe laba kamsholo nje bakuhloma libasilayishe wena kube lukhulu so mangilayisha ngabatshela labantu ngisangaza ngabatshela ngathi wena ngifuna umjwayele kabi seyilana ngebuthini athi nemali ekwena tabela ko 6000 basi ngifuna umjwayele kabi wena ngifuna umjwayele ngoba le moto leyisinza kakhulu it was more than 400 kg ngoba ngase ngicashi for higher khona le channel yalo mfana athi ngisipoko le channel sewena ansi ngikoneta 6000 ngibe insimbi lelabo 800 kg ngoba isinza le moto yenda ngathi ngayifika emathaba ngatshela bonke lapha channel ngathi wena lo
4.5 1000 ngase ngakunika ngangigcwalele imali yakho ngiyabuya ngamyenza mbaba nakufika le ngathola 950 ngibathembisile nabantu ukuthi bangijwayele kabi wathatha beyambithe 750 ofaya ngeba engibona ukuthi la mathamba ngibala le mali kahle abuyela bathi jero lo bhatala bathi kahle ngibhatele kahle echat yakho lapho ukuthi still malini yabo kulapho 140 that time imali is 960 something lo faya le namba naye ngibele kwapha nasithi kanzi nibanjwe ngemandla yini Sathane na ambambile ukwenda ube nethemba nengaba ngathemba lengekho 750 uya kuphi uya 4 higher ngensana kwandenza ngitshele abantu embaqaleke ngigazile imoto ibhakela basikhathane beba lapha ngase filling station eliphaya kwale ngoba ngasikhathane ngakubela ngifuna ukusotha sekufile ngini angibuyela manje ngitshele basi na sikia ngasi organize sikia ngifuna lesikia ngoba lesikia ngasiya kuyo Ufa lesikia kuna 150 like it. Amuhle Jesu. Wangathi nami ngihlangene njena nabazalwane nami. Cela usiphethe imali esinothanda. Lokwamenda bazalwane lokuthi ngikhuluma ngalethi into le. Lokwamenda ukuthi livangeni ngilibambe njengoba ngilibambile. Ngendiwa ukuthi ngawubona umehluko futhi solo ngiyawubona umehluko. Besinziswa. Ngenxa yeletono lebesenikudo. Futhi ngase ngafa. Kule machubela uNkulunkulu une purpose ngempilo yakho une purpose ngempilo yakho just avail yourself bafana basingala hleki seconds endlini sunzele manje sinothakaza egameni lenkosi bayafika ekhaya bampompoloza ngenjabulo bazalwane mina ngawufika mpompoloza nawe ufuna ukukhompoloza uma ukhumbula lethinto ilele lakwenisa dona sathana bese ukhumbula lethinto lakwendela dona nyalo kulo hayi lakwendela ngoba lithi lakho lithi siyasinziswa onke balapha Tubela baphethe inyanza tesivuno yebazalwane phela siyavuna la uthi umhlabelelo uzovuna lokutshana namuhlanyela enyameni utawuvuna umoya namuhlanyela kumoya utawuvuna kuphila maphakathi bazalwane lentokoto lesiphethe kufuna sitothakaza le nyama lesilayishile ngoba kusithi thina la lokho ukuthi ihlala la yena tinto tala emhlabeni dlana usono ngoba kuyathi lokuthi amagugu alelizwe ayosale nala mathambo nale nyamtawo sale mathunweni but lo moya kufuna ubuyele kumnikati wakho umbuzo uthi uyawondla yini ngoba inyama ifuna kondliwa nemoya ufuna kondliwa lokusho ukuthi nawudla la nala emoyeni ufuna ukudla and la enyameni asondli kakhulu bakusondla kakhulu la emoyeni ngoba uthi Jesu lo bese kuyangcolisa na ungalidli lelivi unganayo lenjabulo uthi ngilo lokukhamala ngikhazi lokukhuluma Masiye bathi so hayi mina bazalwane ngiyakholwa but sitakholwa le temple iselo jabulo glory pastor Leya mhlawumbe uzanext man. Wani nalo uyakhuluma. Tubeka ma. Tsetsile ma. Tsela stana zemba zisume nsima ngethi nyawo stothanda. Oh, siya